awuzwake sesikhona sesiphendukile umnyaka uyahamba bakwethu inyanga yagijima sesingena manje October sesiya emaphethelweni asazi ukuthi-ke kuwe kunjani hayi ke thakula lutho luhambileyo uzithulele ukutshisa kuphela siyatsha siyabhebha lapha selamukela-ke kuhlelo ngisakhumbula ngilo manjinela wami-ke ijaha lakonyoni umatshela athiwa ngabakonyoni singazibatshelelane inyoni yaphapha ngawo kuthiwa nkosi yaphapha ngawo ngcono mathona kuthiwa matshelela ngibonge-ke lapha-ke nginqobile thwala umqalo wesiziba namhlanje kulolu hlelo siyakwamukela ungawo njani nginqobile Tshisa-ke kumnyaka ka-2000 lapho ngibuye ngazovelelwa unqobile lo ngwesintwana ngibuye ngazovelelwa lapha-ke ijaha elihle elakomoyo uMabalanda wabuya-ke kukuhle-ke ngikhaya wafika wakhipha umuntu wenkosi wangithanda sathandana kakhulu kwamagama ngoba sasilesikhathi esidanyana sithandana from 98 2000 wazobuya wazokhipha umuntu lo-ke into enzima ukuthi-ke abazali bami nabazali bakhe babengazani ngakho mina nxa ngihambisa-ke kulabo okuthiwa-ke ngogogo wasegcina ngitshengisa omunye umama wayesithi neva ongumama wakhe ngambingelela umamazalo wami ngithabile omagama kwathiwa ubaba swatshona kwatshaya uDisemba uphela sesingena-ke ku-2001 lapho okwehla iyezi elimnyama Tshisa ngoba ngoMarch babuya ngizotshela ukuthi umuntu lo mfazi labantwana abathathu umuntu lo-ke was living a double life lami ngoba engahlali lami wesithi uyasebenza eGoli kade uhlala lo mfazi ngithola ukuthi umfazi uhlala khonapha-ke koBulawayo enkulumane mina ngiseluveve belabantwana abathathu njalo labantu abasithenza bona asozihlobo ngaphelelwa ngasola ukuthi ngenzeni ngiyeqala kanjani indaba enjalo kumama ebazaleni bami ngakhala-ke msazi ngathi ngiyambuza waqalisa ukuthi ngiyambuluze ngapha-ke mina sengilo mntwana sengimithi ukuthi ngiyabeletha-ke ngoJuni the kunjalo-ke lo muntu ngazama ukuthi ngidingisise ngaze ngamthola-ke unkosikazi wakhe wangitshela-ke ukuthi-ke uRafael vele indoda yakhe from 1991 into le yazisa ubuhlungu umuntu le wayefuna ungifaka esithendini ngesitsotsi yikho ukwehlukana lami laye-ke ngoMarch lo mntwana oyedwa ngiphindanga zalo omnye umntwana umuntu lo wayengithole ngisese umntwana wangikhulisa indaba le buhlungu kimi lakathi Tshisa umntwana msekhulile njalo-ke azange abuye ezosapota umntwana abazali bami bafe bekhala ikho kahle kwenza ukuthi ngingasayendi double life baningi abayenzayo le double life le abantu these days ngohlala emazweni athishene bayenza i-double life saphuza ukuthi Joe hayi ungayezi uJoe athi hayi yena kakho lapho-ke abantu bahlala phela ungakwazi ukuthi kuthiwa abafazi bebangabambeki kodwa amadoda abambeki nangu bambambile-ke umfana kamoyo ungasenani wena-ke mayesi wena asukhulisile ingane kodwa-ke ukuthi kasayendi sumenzi wawina phela ngoba awusayenzanga lokho ayekufisa so uthe ngicela-ke lingithele izingoma eziningi ukhethile lapha othi ngithele-ke uTombani Phethishange ngiyambona yena uPhethishange wakho athi umcelile Phethishange uthe ucela ingoma kaPhethishange sibona usithola yini ingoma kaPhethishange umlaleli wethu-ke lapha ubuhlukile unqobile thwala obhala ese-South Africa uthi vele indoda namphindanga ngenda nasi ingoma yakho anytime baby I surrender
ingoma phela ke kuphethishange ingoma sithi ayisalenda sitshela unqobile thwala siyabonga Nqobi njalo nje kuhlelo lwakho lithandayo ke uhlelo Ngisakhumbula ngomhlalo nje mara ke sibambe evela ke kuThamsanqa Moyo ndingakhohlwa abangani bami ubana ke lapha lenze lokana kutry ukusubscribe sesichaza ku YouTube mathela wathi njani Facebook ngachara one song sikhathile yebo iqhuma so ngcono sithi ku YouTube ku YouTube lezi soko kunjalo nje uThamsanqa Moyo ngiyabingelela ngibuye lapha ezweni impilo benzinyana Tshisa manje ke mina ke kwavela ngani kunzima esikolo ngibhala ngingapha ke kwele Canada so ngithe ngilapha ngizama ukuthi ngizithuthukise mbona abantwana abaningi labo befunda ngayinrola kwenye university manje ngiyabhalelwa ke umunye ke umngani wami ke amazamanation into eziningi ngama essay so manje sengiqedile ke i-degree lami osongitshayisa ngovalo ukuthi ke undoda lo wasewatshela abantu abanye engisibazi masiphizethu ukuthi yena ngunywa ngibhalelayo la uvalo solunchabe ukuthi lapha ke bengangireport ukuthi bona sokuyinkinga angilali kunaloko umnyaka bengithi ngikhwele phambili ngezifundo zami kodwa sezisaba into ekhona ke Tshisa ngesaba lokudinga umsebenzi ngibona ngani ngizabotshwa uncenga umuntu akubhalele umbhadala asefuna ukulahlisa so nxa ngibuza ukuthi yena katshelanga muntu kodwa ukukhanya abantu abaningi sebekwazi ukuthi lapha ke kwela kithi eCanada ngabhalelwa ngabantu abaningi nansi Alberta ngapha yimi uThamsanqa Moyo ngicela ke ungitshele ke ingoma Tshisa kangilale usuku lemini ngisevalweni ya ngapho ziyakukhalela ufana lezibhabhe la lapho ngatholakala ndoda avela akhulume kube le evidence ukuthi bakubhalele hayi kwakho kuphelile kuphelile sibi kuyajatshula uphinde ubotshwe kwakutheni kade uwuza ukuthi omunye umuntu akubhalele kambe ungafunda ubale kuhle kuhle kuyangena nxa ubona ufunda sokwakho chiya phela wenze kunye mana ke kuthela uma ibuye iAfrica yakho usukhumbula iAfrica ngobe vela kuchimona mayibuye iAfrica
Ingoma phela ke uchimora esithi mayibuye Africa sijale ke uthamsanqa moyo siuhlelo labantu uhlelo ngisakhumbula siyaqhubeka phambili ngemva kwesikhatshana sambalazo. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey. Yes. Uhlelo lwakho, uhlelo ngisakhumbula. Ukhumbula indaba ongasozofa ikhohlwa. Njengosimangele, kunjani Simangele Ndlovu? Ngiyakubikelela ke Tshisa mina ngibhala ngikubulala lapha ngiyalalela lo hlelo lwakho thanks to internet. Mina ngihlane ke lo bhuti lapho omunye ke ngabo early 2000. Lo muntu ke wathi uyangithanda. Mina ngivele ke ngilabantu abami ababili. Lo bhuti ke these esengithetheke hayi ngamzalela ke izingane kodwa ke nganginanzela ukuthi ke ngendeleke kesigebengeni esikhulu uthe kunjalo ke lo bhuti ke hlala ke ngihlukuluza enjalo ngabona lapha kakula mpilo ende yimlwana ke siyathenga ke itikiti ngishanga nyamalala nsiya ke uyabona dadewethu ke eNgland ahlala 9 months abantwana babisele ngikhaya yena wakhala ukuthi ngaphi ngoba wayehlala enjalo njalo ngithe ngiphenduka ngabuya lapha ngazohlala ngasuka ngahlala ngedwa ngamtshe njalo walanda ke best friend yami yele yayimitisayo asehlala layo kuthe ke ngomnyaka ka 2018 wachayana la ntombazana emthathele mina wambulala ngikhuma nje ke swabotshwa ungumuntu ke ophakathi omele ukuthonisiswa Mbo uNkulunkulu wamangisizayo uba namphumelelo esigebenge esinje ngaphaphama use-early into ezenzeka ukuthi wayezabulala mina ngoba bengumuntu ke ololaka njalo ehumanizer. Ngiyabonga iMsimangele Ndlovu ngicela unitshelele izingoma ezilandelayo. Uthini uthi can you imagine umuntu wehlala enithonisisa ngalokho anithola ngikhona esithi ke wakuzalisayo wayekwenza njani waphila njani Yesu umkhumbula kwesikhathi ngathi ntini osisenze lapha athi nxa ngisenza la usocabanga ex yakho kambe wayengumuntu bani nalo Tshisa okwamanje ngichaya umoya osejele ngibonga uNkulunkulu wami wangikhipha lapha ke emlonyeni wesilwane ngicela ke ngezingoma ezilandelayo wasibhalaza abaninganyana ingoma bhala sibone ilist yakho enkulu amagama ngembona ukuthi ngikutshele yipi uthe nxa ungangitshela ke uFred Gwala mama kaSibongile nxa ungayithola nanso mama kaSibongile
Freddy Gwala ingoma esithi mama kaSibongile. Sitshele ke Simangele Ndlovu esithemba ukuthi uyikholisele ingoma. Siyabonga Simangele Ndlovu. Danke Ngisakhumbula. La uyebhalile njengo Themba ngiyakubingelela Themba ulifa lifa. Uthi mina ngisuka khona le koskende kanje ngatsho lotsho. Tshisa ube umnyaka ka 1996 lapho ke besisezitolo into zokujomba lokhu ke kwaba nzima ke kimi ukuthi impilo ingenzele mnandi bese umuntu ohlala ecela ukuthengela utshwala iningi labantu ngase ngisenza ke iqhinga lokubana ke ngibe ngizama ukuthi lami ke ntshontshe ngiphile. Uthe kwelinilanga ke kwafana ngavuka mfikela ngisathana omkhulu ngihamba ke ngamelela abantu lana abajala ukwehla amabhasi ebusuku. Ngama ke kwafana kwesisitithi ngicathamela ukuthi ubona bani ngimrobhe hlala kunjalo ke yabuya ibhasi ngasenanzela ukuba ulo munye ukhulu wayevele edrobheni ethwele izinto zakhe. Into ekhona ke ngathatha ke ukhuni isigodo esikhulu Tshisa nginyenyele emuva ebusuku ngabona umchaya ikhanda wahle wafela khona apho umuntu wenkosi ngasearcha ngabaleka ngalala ngikhaya. Uthe kusenjalo kwavuka uthiwa ke ukhulu usamada kasekho ubule umuntu ebusuku uchaya ngogodo. Into engangithi lapha msazi ngathula lami ngazenza obabazayo ngingakazi lutho. Manje into engangizijontshela phana kwasozizathu omnye umfana next door wayibona wathi kethi
into le phela ngekakhulu ifike njani kuwe amaphosa aqalisa ukuthi ke abuye ezondinga afike ngikhaya ngikho ngisenkomeza ukuthi babe bendinga amapholisa ngikudla phansi ngibaleka ngisiye eGoli ngazohlala lapha ngihlala lapha e-Orange Farm angizake ngibuyele ke ekhaya up to today bamlahla umuntu wenkosi ngiyahawula Tshisa ngilabani and then njalo ukhululwana lokho ngombona egomele lele phansi every time sengithwele nzima yimi ke uThemba lifa se-South Africa benguthanda emsakazweni nakathi sinyakuthanda mfowethu impilo yami ayikho right ngathola umfazi but angumtshelanga ukuthi mina ngenzani ngihlala lapha abantwana mangithi siyazala bayafa bonke okuyikho kasisakwazi so angikwazi ukuthi ngenzeni ngizigezise ngalolu size ngikulo luphume yimi uThemba lifa lapha ke-South Africa wabulala umuntu Sigibeni buyela phela ekhaya Sigibeni 1997 khona Nkosi yami kungasenani uthe ngicela ngitsheleke ngenye ingoma lapha ezakudala ngizithanda ngantshela ubheka umuzi ewasigandi ngiyabathanda bheka umuzi engilayo ngibona ngani ngolo emdumisweni ngazo uzayithanda Themba lifa bulala awubulala umuntu wenkosi indaba zozama ukuphila Sekusele kancane ngingene sekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene endumisweni sekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene endumisweni mina ngingangena kanjani na ungangena ngingangena kanjani na ungangena ngiyokhokha malini na ungangena akukhokhwa lutho mina ngingangena kanjani na ungangena mina ngingangena kanjani na ungangena njengolizono zami zinje sekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene endumisweni mina ngingangena kanjani na ungangena ngingangena kanjani na ungangena ngiyokhokha malini na ungangena akukhokhwa lutho mina ngingangena kanjani na ungangena mina ngingangena kanjani na ungangena njengolizono zami zinje ngisho njalo ndodana kaJehova ibhalwe ngithi inhliziyo zenu masingakhathazeki khonani yimi bese ngithola ubaba emazulwini ikhali kababa lezinto eziningi uma kunenjalo ngangizokwenza umthetho John 14 verse 2 vule yakho nawe sekusele kancane ngingene sekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene endumisweni sekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene endumisweni mina ngingangena kanjani na ungangena ngingangena kanjani na ungangena ngiyokhokha malini na ungangena akukhokhwa lutho mina ngingangena kanjani na ungangena
mfowethu ingoma yahluphayo ngisahlupha phela ke kuphezulu ngoma ke mnandi kakhulu ingoma kethi sithanda umlaleli wethu uNtomba neSemba lifa ngoba sithi emseni uthelo ke ngisakhumbula lapha asitshe baba. Experience during your stay is what matters to me. My name is Ngisakhumbula, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see us. The experience during your stay is what matters. Ngisakhumbula khonapha ke emsakazweni wakho oka Ezra Tshisa. Sambalazo siqhuba ke izincwadi zenu. Siyabonga lapha ke emchina ke hayi isi right kodwa iyahamba. Iyahamba. Tsithi Dube ngiyakubingelela ke namhlanje Tsithi. Mina ke msakazi ngileminyaka 24. Ngikhuleke kakhulu ngithandwa ngabazali bami. Lo malumami engimthandayo umalume uDingilizwe. Thina ke sivela ke ePlamthungu ukuthi kwabadala kodwa besihlala ke kuBulawayo. Ngitheke ekhuleni kwami laphana ke 18 years, ngithena 18 years. Umalume ube umuntu esisisanayo kakhulu, siyasisana namhlanje. Kuthe kunjalo ke kwenilanga ke umalume wathi ke kumele angifundise ukuthi nxa sivalelisana njani, nxa sibingelelana njani. So mebejwayele ukuthi ke angake angikise ngapha esihlathini. Kwena wacela sengikhisa ama-lips. Wantshela ukuthi kumele wazi ukuthi kukhiswana njani ukuze emazweni umakhiwa wathanda ukuthi abaqabushe njalo. So malume vele into ayivele ngenzana ngisemncane. Kwathi kuthi ngithena 18 years. Umalume ke angazi ukuthi kwasiwa kwathini lip lakhe wancebela ilip umlomo wakhe. Ngikwazi ngabona lami sengimkhisile. First time kiss yami. First time to kiss a man. Into le yangijabuza kakhulu ngizwelana kulezi izinto ke esihambayo. Malume ozalwa lo mama wami lo. Kwaya ngesikhathi umalume ke nxa sembamba cina sembamba emabeleni. After my 18th birthday umalume wangenzela ke konke le party labangani bami. Ebengithanda umalume bele 35 nangine 18. Wasuka lapha ke umalume sabuya wangibamba kwelanga sakhisana kakhulu kwesikhathi eside ebamba yonke indawo. Ngasizwa lami sengile mizwa ukufuna kakhulu. Wagcina ethatha ubuntwana bami umalume walala lami. Wathi vele amakhiwa athathana labazulu babo. So ngithe njalo kwahlala kunjalo umalume wathi somelekile ngoba umfazi wakho uzabona. Wasithi wena ngumzukulu kumele kume njalo. Umzukulu umalume lomzukulu wawusitsho lomalumekazi ngoba wayimbizile inkosikazi wami of which babengasasuspecti lutho omama bonke nobaba. Kwahlala kunjalo sihlanyisana ngaze yafika i-21st yami.
ngoba wayembuza umama ukuthi wena i-boyfriend yakho yiphi njani ukhanye ngani usutshena kangaka. Ngathi hayi na-boyfriend mina. Umalume wathi ngingakhona, akula muntu owaziyo. Manje umalume is trying to block me. Mina lokhu ngimfuna. I'm now 24 and I'm ready to settle down. I want to get married to him. Ngoba ngazama ukuthi ngikhomba omunye umfana awuzange ngikuzwe ukuthi wenzakalani. That boy doesn't know how to love a woman. Umalume is the best thing to happen. So manje kade esincane sithi ngiyamfonela umalume uyangikhatha ukuthi kumele sistop. Ngathi nise-university ungaqambi ukuthi yiphi ngapha eSouth Africa. So ngiyamkhumbula miss him so much. Wabuya lapha salala ka-1 April. Mr. Tshisa, I don't know what to do. Ngenzeni, I proposed to him ukuthi kumele sithathane. Yena akafuni ukuthi umama uzathinta umfazi wakhe nobaba. So I don't know what to do. Ngiyamthanda is the best thing to happen to me. Usekhulile umalume uchaye 40 nasende selando 40 mina 24. So ngenzeni ngechisa ngoba lo muntu ngiyamthanda. Into ekhona ukuthi whether ngubaba umama loba umfazi wakhe kazoza angehlukanisele umalumama ngiyakuthanda thina yimi ke ukuthi Nkosi yami inde yesabeka yenyanyika Tsithi come on umama wakho lo ihlobo sakho hayi lo mali wakho lo idoti kamalume le idoti azotha idoti kamalume ayish mina kuchayela ingoma othe yathanda sisi into lehlasimulisa umzimba ihlasimulisa umzimba angalothi sikuthini ke sweetheart into lehlasimulisa umzimba mana nguchayela ingoma le othi ngangiyisebenzisa ethi umgongo siza ukuthi iyo yini shem
Ngoma mobujayi party siyishaleke uthi ke ubunandi obukumarimaka ngeke amyekele the best thing boyfriend akwathi wachiya le yaseyitholile uthi ufisa yena lo marimake bakhe kube ngumfazi lendoda njalo uthi yena keze njani uthi umarume nxa ufuna phambili umfazi either mina or yena uyafa njalo ufisa ukuthi ubabakhe lo mamakhe bayihlukane lakho lokho yena idecision yakhe uthi endele umarumakhe ubhudi kamama wakhe ule 40 yena she's 24 umntwana ukhona kuzwaye ke lokho sibile uthi ngiyamthanda dingi kuthiwa uthanda utsisi umzukulu wakho so ayiphilani njalo siyabonga kena kunjalo ke sizwe njalo abangani bethu ukuthi abe Harris Hotels basiphathelene njalo singene ke store Ngisakhumbula Sunday Jubana. Tshisa mfike lapha ke South Africa mina ke ngo 2005. Ngafika la ngasola njengabanengi ngasebenza endaweni ejeneyo ka cleaner ema-restaurant London. But omunye umfana umngane wathi unomeni wathi hayi manje imali ikhona egoli chipile. Sizomelela iholo lelohola 3000 rands ngenyanga. Sayenza ke amaqhinga ke lo nomeni ukubana ke siyabamba njani inkunzi. Sazama ubamba ke ama-shop laphana sithatha ke imali siyishere sitshontsha sivimba izimota sizithengisa eSoweto kodwa abafana vele abasifunayo nxa ukhajekile ugijime khona bathi bayithathe bathi bayisahasa ke bakhiphe kube ngama-parts ungabonakali futhi ukanti kwakulabanye abeMozambique ababetshaya kwelilanga ke sahamba sayebhinoni lapha sazama ukuvimba ke cash in haste iplay abonza ukuthi cash in transit haste wayenzayo sayivimba lana ke sayibhomba laphana saze sibe ngu-11 sosibhama esincane sakhala lapho ke kwadutshulwana ke kwaba emhlola ngithemba leka ngena ke ku-freeway laphana ke bamvimba wakhala umbhobho ke ngase ngidutshulwa ke ngapha esayidini ye-shoulder ngawela phansi next thing ngazibona sesibhedlela ngigwetshwe ngama-chain kunjalo ke mfana kaSibanda ngase ngigwetshwa i-8 years ngiphakathi laphana ejele ngikhitshiwe kodwa ke impilo yami konke engakwenzayo angela lutho ngimi nje njengomuntu sazama ukuthi usebenza kodwa sewumuntu ke olezinyalo njalo impilo yami ayiphilanga kahle kwangani kumnandi kodwa ke thola ukuthi angela lutho engabachiya besebenza abanye sebelemizi ekhaya mina ndenhlondo ukubuyela ekhaya eZimbabwe ngoba akula lutho njalo kangakhanga abangikhaya basala besifa umama nobaba ngisejele so akula muntu ekhaya kade silapha ngigcina umnyuchomi lami lale emajaradini impilo yami enzima mfana kaSibanda yimusande Jubana sixoxela isitori sakasenzayo azangena ejele isikhathi sakhe sabanzima kakhulu kanti silezinyalo kaphilanga uyakhala vele ke balutshana abantu uzothi wanotha ngokutshontsha echamani drobha kunika iminyama hayi sorry for it konzima ngena ngutshaya le ngoma ke othi uyayithanda ekamdu mashamplan ingoma ke sithi masoka gibela phezulu wendlu batshele
Sangen Baba Gamasa Bona Magate Sangen 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 Sana Oh yes Sana Sana Oh yes Sana Ikimela pesqueto Obachele Omazolo Segada Ikimela pesqueto Obachele Omazola Segada Sangen 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 Ngumthuma shamplane lapha kutshela mnandi sithi-ke mazolo babakani wami sagibela phezulu batshela ukuthi sesikhona thina hlelo ngisakhumbula Sunday Jubane yethu wongwe amdropa wongwe inkuzi shama station transit bambe moto kodwa lapene lesikhala shema zodutshulwa limali mhlombozo wayale jele ungela hlolo khona crime doesn't pay batho njalo abaziyo banambambe ke untombi ivuma ntombi kunjani untombi Vuma uthi yena ngile 33 years Tshisa ke ngihlangana lo bhuti lo mntana mina le 6 years ngihlangana lo bhuti lapha ke eGoli ngwase khaya uthuvela eMtare uyasebenza la uyasikhuluma silisizulu inkinga ke lapha ngase sise emacansini Sibanda so utshela indawo zami ye lo muntu ke ngabona ngani uledlozi umbe ngabakibo uyaba lento abekhuluma ememeza ngizakubalela lento enye ke yakhulumayo uyabekhuluma udumo ngofarisi bamtasa sangano yini whatever ake uyabememeza ekhuluma ephezwami kuthi ngabona kuledlozi elikhona into engibona enze ukuthi singayikholisi ngizamshiya lo bhuti ngoba even ngaze ngathi buya ngithi ngiyamchibilikisa ukuthi ke nxe ngiyagibela phezulu kwakhe kuzaba ngcono kafuna ukuthi avela ngigogodela ukuthi angikwanisi lokuphuma kodwa uyamemeza khona phana ngiyamemeze aswethi after 3 minutes sethula engasekuqalekile ngimfuqele esayidini ahlalale afe asephaphama ungani umuntu yabengene edlozini ngoba ngabona into avukela amadlozi benza njalo lo muntu angazi umbe uyaphila kumbe waloyo umbe ngamadlozi akibo kukhona yini okukhona izakhe nguru ngalibali lonke nguru lo kambe ngabe kukhona abamenza khona yini ngakibo ngoba sesenze kaningi kwenza njalo so mina nginanzela ukuthi hayi lapha kangikholisi nomuntu wamongisizayo engilala naye yena ke umuntu okhanyisa ukuthi ufuna ukungithatha kodwa ngimbuza ukuthi kusenzakalani uthi yena akakwazi
nxa silala yabe senza so seqedile kakwazi ukuthi yabenzekalayo ngoba ngize ngimfuqele eceleni aselala khonapho kwesikhathi 15 minutes elele asephaphama xwayixwayisa lidlozi yini leli Tshisa yakwasela kapha yimi ke intombi vuma hey ngihlole sibona abantu bazibona be-threadini into ezizakala ezinhliziyo la zinzima la asazi ke mama wathi ke kuthele ke inkomo mala kuthelele ngabo umnyakazi emayelele vuse unyikile ngoba sithe daxa Vela kuplatform wanani njengoma sitshale untombi vuma umnyakazi amalele mnyakazi ngele kubana thela amanzi ufaqanda unyikile umbone ukuthi idlozi lakho lenza kodwa ngenza ukuthi waloya ngaba yibo mbonga amchiyayo umbe ubani mana mbale yokucina vela ke kugumede ngawo njani Tshisa ke mina ke abantwana enqabe ngikhangele babe ngihawukela indoda eluzwaduzwada nxa sengikhulile ngekuthi ngile 55 years kodwa ngiqina wamagama Inkosikazi ke ngehlona la sesikuma 40s ngoba manje ngihlala ngedwa ngidla emhlambini uyadobha nje ngidla emhlambini manje into ehluphayo kulo mntwana omuhle kakhulu ke lapho le 30 onithandayo ufuna ngimthathe into enhluphe isuke inhluphe kwakhiwa kwesitho sami mina ngiumuntu ke ozacileyo but asithi ama-balls amakhulu kodwa into asingayakhona ipipi kayikho so manje umntwana lo uyathanda ufuna ukwenza kwesikhiwa uyabe ufuna ukubamba uyabe seyidinga ngoba kuba kuncane kucatshile kodwa ungavuka hayi inkalakatha maya kundithelela inhloni la ukuthi umntwana lo ngesikhiweni ufuna ukuthi yenze lezi zinto esingazange sizenze thina abantu abamnyama mina njalo uyangena kuphela umama ngangigokile nje uyabona kulenga izitshadala ezimbili engani ke ipipi kayikho angazi ukuthi ngadalwa njani kodwa nxa abantu bebona ibhrugwe lami liqumbile bathi ubaba lothwele kanti ngithwele ke izitshadala lezi mfana Sibanda lo nyaka ngithwele nzima umuntu alonza amali lakho ukuthi ufuna ukuthi yale ngathi yacithi ilayithini ufuna ukumbamba kanjalo nxa ephulula ke izitshadala zami udinga zengikhipha isandla ngoba kuyabe kucatshile ukupipi kwabo ungixolele lapha yimgumzi ngicela ingoma kubethe baba
Siyabonga mbongeni matshelela laphana-ke uhlelo ngisakhumbula hayi cabanga ngeze Tshisa Sibanda lisale nasi ingoma kugumze ingoma yathi idlala ukuhlupheka kathi so andana masenza amakhulu ethi abatfala Thank you.